Thlik thlir do te chibai ule moi chak chhuak kania tunjuma chuan Thenzawl Peace City Master Plan siam tu tur IPE Global hi an Ropui lo Hmel ti hi inzir chiang don ti ang experience an nei lovin alang sarkarin an chanchin asaile an manin an chanchin an tarlan ai nang lo na sa he Mizoram sarkarin Mizorama Plan City masaber Thenzawl khomhuna siama tungchungchanga master plan siam turin IPE global thanania Chief Minister po in an how to te komin angai poimo ashil to ani Chief Minister Naldo Omaswan Thenzawl Peace City Master Plan siam turothan IPE global thunai tu te chu a office a meeting nai puin Peace City tana sarkar mathlir te ashila he huna hian Chief Minister hi Puket Sabdanga UDNP Minister chuan atoi omani Chief Minister chuan Thenzawl Peace City hi Mizoram Plan City masaberle a omchhun ani dona Khawpui changkang le moi tak kwalzin te to na sat khwa ni khapaduan kan du ani atia master plan a anti fel atana angai poimo te ashila thatak le chaktaka thokturin ashila atol dana jira State Project Monitoring Committee in anvil tur thu ashil bok Thenzawl Peace City Master Plan siam tho chungchang pre-bid queries ron nga event tu hi company lian tak som pariat an oma tender ti chwa ani nuwa uluk takin achang tu te hi endikania na thok turin IPE global hi than ania inrem na po zia pui ani to a inrem na zia atanga hapta thum chungin Mizoram office anon honganga antna anjan hal donani Mizoram sarkar thachwa chuan IPE global hi ramza ayatama hetiang lamlo thokto ramshang panga office nei India rama po office punsom ni anei mek India munshanga city master plan lo siam to thinia tarlan aneya anro pui mel khop mai IPE global hian website anneya adu tan ipeglobal.com patangin anma ni hi zer chian thei ani an website a an tarlan dan chuan IPE global hi kumsang khanjakwa somrat pariata London School of Economics and Political Science a zir chuak mchen khatin andina kumsang hi pali a Sri Lanka a na an tho kha ramdanga na an tho masakber ania kumsang hi pasaria thoktu zachwang an nei tleng kumsang hi sompania Bangladesh a anin bun tran ani an malak na te hi lomsom pakhat ni in chung te chu education and skill development te health nutrition and wash te social and economic empowerment te sustainable cities and infrastructure te sustainable tourism te monitoring evaluation policy analysis and learning te grant and fund management te public financial management te impact financing te climate change and sustainability te le tech PAD te ania company Ropui taknia an lan lain an malak na loma hian ashan pa in tuna kan roi na tur Khawpui tharwa man hi awmlo an website a an tarlana hetiang lam hoi an thonia ngai thei chu sustainable cities and infrastructure lom hi anibera hemi loma hian an malak na pathum chi an tarlanga chung te chu Himachal Pradesh India atuile bolhlo songbol na lama an malak na te Kerala India a bolhlo songbol na lama an malak na le Bangladesh a bolhlo songbol na lama an malak na te chi ania Khawpui thar saktur ro man lama malak na an nei tarlan an nei lawa kan roi na tur ko nga hian thiam na le experience an nei tarlan na omlo kan sarkar thachwain ramza chuanga nalo thokto anga asrilain an mani website an mani ngein an hathoni an soina ram ero chu somthom pakhat chau ania chung ram te chu Afghanistan Africa Bangladesh Bhutan Cambodia Congo Ethiopia Ghana India Indonesia Kenya Lesotho Mongolia Burma Nepal Nigeria Laos Pacific Island Philippines Somalia Sri Lanka Tajikistan Tanzania Thailand Tuvalu Uganda UK Uzbekistan Vietnam le Zimbabwe te chau ani kan sarkarin mipuiril ru shwai koi tumin
thu dik lo achwa nge an ma ni hian an company Ropui tarlan du lo wangin an na thona raman tar lang claim niang ti hi zona chan har nge ani anga zona chan ol sam tak niang le an Ropui na an jak lang du lo nge an website a award Ropui an don mu tur om lawa an don ho po hi tu na kan chhorna tur lam hoi hi aw mi alo kan plan city nei tur Thenzawl mi hi noi som chena tur nia sarkar thu chwa tarlan thin ania Mizoram hian mi noi som panga vel kan cheng ni in alanga an sakzo huna chuan aizola omsa ti lo chu kan leng vek don ti na ani ti te po hi shia ta tha ama ero chu han ti khang langila he kan plan city duang tur hian thiamna le experience an nei lo nia lang le an website atanga an ma ni zir chiana an puilo riau hian ril ru an liau khoi nge khoi tang ka tiang atanga an ma ni tang khan ama ero chu han pi khang langila he kan plan city duang tu tur hian thiamna le experience an nei lo nia lang le an website atanga an ma ni zir chiana an puilo riau hian ril ru atibuaya an ma ni sha chiang du chuan an website www.ipeglobal.com ba en chiang hlom mayang u te in du tok phat mayang